Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 7 ukwezi kwa 7 umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri aya makuru yacu turababwira ko imirwano irimo kubica bigacika mu mujyi wa Uvira. Abarwanyi ba M23 barimo gukocorana n'igisirikare cya FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu mujyi wa Uvira aremeza ko kuva ku mugoroba w'irigenekerezo rya 7 imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri kariya gace. Abarwanyi ba M23 barashaka kwinjira mu mujyi wa Uvira ngo bawigarurire. Abasirikare ba Kongo barimo gufatanya n'abasirikare b'u Burundi nabo barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe ko basubiza inyuma inyeshyamba za M23. Hari amakamyo menshi atwaye abarwanyi ba M23 yagaragaye ku ntera y'ibirometero 5 gusa mu marembo y'umujyi wa Uvira. General Sultani Makenga yamaze gutanga amabwiriza ya nyuma yo kwigarurira igisagara cya Uvira. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo barimo gukora ibishoboka byose. Urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana. Abanyagihugu benshi barimo kwirukanka bahunga imirwano bigaragara ko irimo gusatira neza umujyi wa Uvira. Mu gisagara cya Uvira hagaragaye amakamyo menshi atwaye abacancuro b'Abanyamerika bo mu itsinda rya Black Water. Aba bacancuro bageze muri Uvira ndetse amakuru aremeza neza ko barimo kwitegura kujya ku rugamba. Aba bacancuro bahawe ikiraka gikomeye cyo kurinda umujyi wa Uvira ndetse no kwirukana M23 mu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Biribonekeza rero ko intambara ikomeye ari bwitangiye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse abasirikare b'u Burundi na FARDC noneho barimo kurwana mu buryo budasanzwe. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko kuva ku isaha y'isa 9 z'amanywa kuri rigenekerezo rya 7 urwamo rw'amabombe rwatangiye kumvikana. Abarwanyi ba M23 bari ku ntera y'ibirometero 5 gusa berekeza mu marembo y'umujyi wa Uvira. Umuhanda uva mu gace ka Kavimvira werekeza muri Uvira urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Aya ni amakuru ya nyayo kandi yizewe. M23 iri ku ntera y'ibirometero 5 gusa yerekeza mu marembo y'umujyi wa Uvira. Agace ka Kavimvira karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ibingibi bivuze yuko abasirikare b'u Burundi bari mu Burundi badashobora gukoresha inzira ya Kavimvira ngo bajye gutanga ramforu mu gisagara cya Uvira. Aka gace karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ayandi makuru kandi aremeza yuko abazarendo bo bamaze kuva muri iyi mirwano. Hari amakuru avuga yuko abazarendo na FARDC bagiranye ibibazo bikomeye n'abacancuro bo muri Black Water. Black Water ngo yategetse ubutegetsi bwa Kongo kwivana abazarendo mu nzira. Ayandi makuru nayo akemeza yuko abazarendo barakaye cyane nyuma yo kubona ubutegetsi bwa Kongo burimo kuzana abacancuro muri Uvira. Abazarendo bari barasezeranye n'ubutegetsi bwa Kongo ko aribo bazacungera igisagara cya Uvira ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwemereye amafaranga menshi abazarendo ariko ngo ntabwo bigeze bayahabwa.
nyuma yo kubona rero abacancuro ba Black Water bakorera amamiliyoni menshi y'amadolari y'amanyamerika bageze muri kariya gace, ngo byarakaje abazarendo, ngo amafaranga y'igihugu barimo kuyaha abacancuro aho kuyaha abasirikare ba Kongo n'abazarendo. Abazarendo ngo barakaye ndetse bariye karungu, baravuga ko bamaze amezi 3 bataronka amafaranga yabo, ariko ngo ubutegetsi bwa Kongo bwahisemo gutanga za miliyoni z'amadolari kuri kompanyi y'abacancuro y'abanyamerika yitwa Black Water kugira ngo aba bacancuro baze kurwana muri Kongo. Icyuka cyo kutumvikana ndetse no kurebana y'ingwe rero cyatewe nuko abazarendo bafashwe nabi cyane ndetse batigeze bahembwa, noneho bakabona abanyamahanga bagiye kurwana mu gace bari barinze kandi bo bakaba barimo guhembwa mu madolari y'amanyamerika. Ibingibi ngo byateje indyane zikomeye ndetse abazarendo ngo bashobora kuburizamo ibitero byose bya FARDC na bano bacancuro. Hari amakuru avuga yuko itsinda ry'abazarendo rirongowe na General Guido Shimirayi ngo baba bamaze kugumuka ku butegetsi bwa Kisekedi, ndetse abandi bamayimayi nabo bakaba barimo gukurikiza uyu murongo. Ngo ntabwo byumvikana ukuntu bamaze imyaka barimo kurwana ariko Kongo ntibahembe maze igakoresha za miliyoni izana abacancuro kandi nabo ngo ntacyo bamaze. Kugeza ubu turiko turavugana rero abasirikare ba FARDC ndetse n'Abarundi nibo barimo kurwanya M23. Ndababwiza ukuri ko intambara irakomeye. Ubungubu nibwo intambara ya nyayo itangiye hariya mu gace ka Uvira. M23 irimo kurasa ndetse FARDC nayo irimo kurasa. Harimo kumvikana urufaye rw'amasase menshi, ndetse amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza yuko General Pacifique Masunzu nawe yaba ari muri kariya gace kandi arongoye urugamba. Amakuru arimo kongeraho aremeza ko General Baudouin Ngaruye w'abarwanyi ba M23 nawe ari muri kariya gace, ndetse amakuru akemeza neza ko General Byamungu nawe ari muri kariya gace, ari mu basirikare bakuru ba M23 barongoye urugamba rwo kwigarurira umujyi wa Uvira. Muri iyi mirwano irimo kubera mu gisagara cya Uvira, Abarundi barimo kurwana umuhenerezo. Abarundi barimo kurwana muri Kongo ariko barimo kurengera igihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho yemeza neza ko General Neva yabwiye Abarundi ko bagomba kurwana nk'abarimo kurwanira igihugu cy'u Burundi. Ngo M23 niramuka yigaruriye umujyi wa Uvira biraba ari ibyago bikomeye cyane ku mujyi wa Bujumbura, ndetse ntabwo Abarundi bazongera kubona inzira bakoresha bajya muri Kongo. Ibingibi kandi ngo byashyira mu kaga abasirikare b'u Burundi bari muri Uvira kubera ko batabona uko basubira mu Burundi, ahubwo ngo bakomeza berekeza mu ntara ya Tanganyika. Ngo byaba ari ibyago bikomeye cyane rero ku gisirikare cy'u Burundi kuko cyaba kigoswe n'umwanzi ari we M23. Mu gihe rero amaso yose yarahanzwe i Doha muri Katari, harimo kubera ibiganiro hagati y'ubutegetsi bwa Kongo n'abarwanyi ba M23, ndabamenyesha rwose ko ibi biganiro ntacyo bizageraho. Ibiganiro byamaze kugonga urukuta. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gushyira igitutu ku mpande zirimo kuganira kugira ngo basinye amasezerano, ibingibi ntacyo birimo gutanga. FARDC irimo kurwana, M23 nayo iryamiye amajanja kandi iravuga ko irimo kwivuna umwanzi. Impande zombi zirimo kugaragaza imbaraga ku rugamba, ibintu rero bishobora gutuma aya masezerano akubita igihwereye ndetse ntanagerweho rwose. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Byaramarira n'imiborogo mu gushyingura abasirikare b'u Burundi baguye ku rugamba muri Kongo. Uyu munsi ku igenekerezo rya 7 ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda mu ntara ya Bubanza habereye igikorwa cyo guhamba abasirikare b'u Burundi bagera kuri 42 basize ubuzima mu mirwano ikomeye ibera mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Muri bano basirikare harimo abasirikare bagera kuri 5 baguye mu isanganya rikomeye ry'ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwari buri mu kiyaga cya Tanganyika ku igenekerezo rya 4 ndetse n'irya 5. Nkuko twabibabwiye mu makuru yacu yatambutse, ku igenekerezo rya 4 abasirikare 2 b'u Burundi baguye mu kiyaga cya Tanganyika. Bukeye bwaho ku igenekerezo rya 5 ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwari bugiye kuzana inkomere zakomerekeye muri Kongo bwakoze impanuka ikomeye mu kiyaga cya Tanganyika, abarenga 17 barapfa. Kugeza ubu ibiziga 5 byonyine nibyo byabashije kuvanwa mu kiyaga cya Tanganyika, abandi baburiwe irengero. Ibi biziga 5 rero bigiye gushyingurwa hariya ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda, nk'uko umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana abitangaza. Ibindi biziga 37 bigiye gushyingurwa ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda ni abasirikare baguye ku rugamba mu buseruko bwa Kongo. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko bagiye bagera mu Burundi mu bihe bitandukanye. Hari ibiziga bigera kuri 7 byabanje kuza birimo umusirikare afite ipeta rya majoro. Biravugwa ko Majoro Sinzoyiheba Anatole yaba ari mu basirikare bagiye gushyingurwa hariya ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda. Sinzoyiheba Anatole yaguye ku rugamba ku igenekerezo rya 2 uku kwezi, nk'uko amasoko yacu abyemeza. Abo mu muryango wa Sinzoyiheba Anatole baravuga yuko batigeze babimenyeshwa, ariko uyu munsi umugore wiwe n'umwana umwe bakaba bagaragaye ku itongo ry'abapfuye hariya mu gace ka Mpanda. Amakuru yizewe aravuga yuko ku munsi w'ejo aribwo igisirikare cy'u Burundi cyahamagaye umutambukanyi wa Majoro Sinzoyiheba Anatole. Uyu nguyu bakaba baramumenyesheje ko ku igenekerezo rya 7 agomba kwitabira igikorwa cyo gushyingura umugabo wiwe waguye ku butumwa bw'akazi muri Kongo. Amakuru kandi akavuga yuko iyindi miryango yose ifite abasirikare babo baguye muri Kongo itigeze ibimenyeshwa. Ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda hagaragaye abasirikare gusa. Abapadiri 2 kandi nabo barinzwe mu buryo bukomeye bageze muri kariya gace bagiye gukora igikorwa cyo gutanga umugisha ku bitabye Imana ndetse no kubasabira ku Mana musumba byose. Amakuru yangezeho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko igikorwa cyo gushyingura Majoro Sinzoyiheba Anatole cyitabiriwe n'abasirikare bakuru barimo General de Brigade Gaspard Baratuza ndetse n'abandi basirikare bakora mu bushikiranganje bwo kwivuna abanzi. General de Brigade Gaspard Baratuza yagaragaye ari mu muduga wa gisirikare. Gusa amakuru aremeza yuko yahamaze iminota igera kuri 30 gusa, ndetse nta n'ijambo yigeze ashikiriza abari bitabiriye ibi bikorwa byo gushyingura aba basirikare. Abasivile bari muri kariya gace bageraga kuri 3 gusa. Ni abapadiri 2 ndetse n'umugore wa Sinzoyiheba Anatole wari uri kumwe n'akana gatoya cyane bigaragara yuko gafite imyaka nk'itanu. Muri iki gikorwa cyo gushyingura abasirikare b'u Burundi baguye muri Kongo byaramarira n'agahinda. Agashavu kari kose ku basirikare bagaragaye hariya ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana aravuga yuko yiboneye umwe mu basirikare arimo gukorora amosozi. Abandi basirikare bakaba bagerageje kumufata ndetse bagahita bamuvana muri kariya gace kari karimo kuberamo igikorwa cyo gushyingura abasirikare b'u Burundi baguye muri Kongo. Kugeza ubu ngubu imiryango ifite abana babo bagiye kurwana muri Kongo imaze iminsi irimo kuvuga yuko batazi neza ko abana babo bazataga. Abafite ababo bagiye kurwana muri Kongo bakagwayo ntabwo bigeze babimenyeshwa. Ndetse byongeye kugaragara uyu munsi ubwo abarenga 42 bashyingurwaga, ntabwo abo mu miryango yabo bigeze babimenyeshwa.
hari bamwe mu basivile bagerageje kwegera hariya ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda, ariko abapolisi n'abasirikare bari bashyizeho za bariyeri babatangiriye mu mihanda babasubiza inyuma. Abanyagihugu b'u Burundi bakomeje kuvuga yuko abana babo bagiye kurwana muri Kongo barimo kwita kuri isongoye. Intambara ya Kongo irimo kumara abana b'u Burundi. Amakuru atugeraho avuga yuko abasirikare barenga 1,800 baba bamaze kugwa ku butaka bwa Kongo. Abagiye gushyingurwa ngaha mu Burundi ni bake cyane. Benshi muri bo bagiye baribwa n'inyamaswa mu mashyamba ya Kongo, abandi ibiziga byabo bikaborera mu mashyamba ya Kongo. Abagiye bahambwa ngaha mu Burundi ntago barenga 300 nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi abyemeza. Ntabwo abo mu miryango yabo bigeze babimenyeshwa, ndetse nta nubwo bemerewe gukora ikiriyo cyangwa se ngo baririre abana babo baguye ku rugamba. Abafite ababo baguye muri Kongo bakabasha kubimenya, baravuga yuko ntacyo igisirikare cy'u Burundi kigeze kibafasha, ndetse nta nubwo bigeze bahabwa impozamarira. Amakuru kandi akavuga yuko abasirikare b'u Burundi barimo kurwana muri Kongo batigeze baronka udushahara twabo, ndetse agashirika bute cyangwa se ka prime bari baremerewe n'igisirikare ngo ntabwo bigeze bakaronka. Uyu munsi rero amarira n'imiborogo byari byose ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda hariya mu ntara ya Bubanza. Abapadiri babiri nibo bayoboye iki gikorwa cyo gushyingura abasirikare b'u Burundi. Birigaragaza yuko abasivile batarekuriwe kujya muri kariya gace. Bano bapadiri babiri bakoze ibikorwa byose byo gushyingura bano basirikare babifashijwemo n'itsinda ry'abasirikare b'u Burundi bari bagenwe n'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi nk'uko amasoko yacu abyemeza. Iridefonse Habyarimana aravuga yuko amarira yari yose ku irimbi ry'abapfuye muri kariya gace. Amakuru kandi akemeza yuko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kunyegeza amakuru yuko abasirikare b'u Burundi barimo kugwa muri Kongo. Kuva iyi ntambara yatangira abasirikare benshi b'u Burundi barakomeretse abandi barapfa, ariko kugeza ubu ngubu ubutegetsi bwa Gitega nta na rimwe buratangaza yuko abasirikare b'u Burundi baguye muri Kongo. Biragaragara rero yuko bazakomeza gupfa kuko intambara yo irakomeje. Nubu turiko turavugana imirwano ikomeye irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo, aho abarwanyi ba M23 barimo guhangana n'abasirikare b'u Burundi mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Muri kano kanya turababwira ko ibintu bikomeje kudogera mu buseruko bwa Kongo. Abarwanyi ba M23 barimo gukozanyaho n'abasirikare b'u Burundi mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Imirwano irakomeye, ndetse igisirikare cya Kongo cyazanye abandi bacancuro benshi muri kariya gace. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye guteguza u Rwanda ko izarugabaho ibitero. Ubutegetsi bwa Kongo bwavuze yuko nyuma y'iminsi 90 buzatangiza intambara ikomeye ku gihugu cy'u Rwanda nikiba kitaravana abasirikare bacyo ku butaka bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko buzatangiza intambara ikomeye mu karere k'ibiyaga binini, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukavuga ko nyuma y'iyi minsi 90 intambara ikomeye cyane Kongo izayishoza ku gihugu cy'u Rwanda. Ibingibi byavugiwe mu nama y'abaminisitire yabaye mu cyumweru giheze. Mu nyandiko yagiye ahagaragara ku mbuga ngurukana bumenyi herekanwamo ko ubutegetsi bwa Kongo buzatangiza ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yaho ibintu bitangiye kugaragara yuko Kongo idashaka gushyira mu ngiro amasezerano ya Washington, ubutegetsi bwa Kongo bwihakanye izi nyandiko, ndetse buvuga ko izi nyandiko ari fake news. Nyamara amakuru yizewe aremeza ko izi nyandiko ziri authentique, ni inyandiko za nyazo ziri genuine, ndetse amakuru akemeza yuko Kisekedi yamaze kubwira abasirikare biwe gutegura ibikoresho n'abasirikare ngo bazagabe ibitero ku butaka bw'u Rwanda, mu gihe ngo iminsi 90 yashira abasirikare b'u Rwanda batavuye muri Kongo.
ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'umuryango w'abibumbye bavuga yuko u Rwanda rufite abasirikare muri Kongo. Ni ibintu u Rwanda rwahakanye inshuro nyinshi, ahubwo rukavuga ko rwashyizeho ingamba zo kwirinda ku mipaka y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biragaragara rero ko amasezerano ya Washington yatangiye kugonga urukuta. Kongo irimo gutegura intambara ndetse iravuga yuko uko bizagenda kose mu minsi 90 u Rwanda nirutavana abasirikare barwo muri Kongo, nta kabuza urugamba ruzambikana hagati y'u Rwanda na Kongo. Iby'iki cyuka cyakwega nkwege ndetse no kurebana y'ingwe hagati y'u Rwanda na Kongo nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu. Ndakwibutsa ko ari ingenzi gukanda kuri subscribe ndetse no gukanda kuri like ndetse ugasangiza abandi ibiganiro byacu. Ubungubu rero ibintu ntabwo byoroshye mu karere k'ibiyaga binini nk'uko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gukora irya nino, burimo kugura indege z'intambara ndetse burimo kwinjiza abasirikare benshi. Hari abakomando ndetse n'abacancuro benshi bakomeje kugera mu buseruko bwa Kongo ndetse bikavugwa yuko barimo gutegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Iyi ntambara Kongo irimo kuyitegura mu gihe nyamara ubutegetsi bwa Kongo bwasinye amasezerano y'amahoro n'igihugu cy'u Rwanda. Ni amasezerano yasinyiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano avuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bugomba guhumbahumba inyeshyamba za FDLR ndetse ubutegetsi bwa Kongo bugakora ibishoboka byose imitwe yose irwana ikava ku butaka bwa Kongo. Aya masezerano kandi ateganya yuko igihugu cy'u Rwanda nacyo kizavanaho ingamba zacyo z'ubwirinzi ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukavuga ko izo ngamba nta zindi ari abasirikare b'u Rwanda bagomba kuva ku butaka bwa Kongo. Mu gihe rero abantu benshi bibwiraga yuko aya masezerano ya Washington ashobora kugarukana amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo, ibintu ntabwo ariko bimeze. Biragaragara yuko iby'aya masezerano byaba byararangiriye imbere ya Perezida Donald Trump, kuko aya masezerano nta cyizere na gikeya arimo gutanga. Uruhande rwa Kongo ruravuga yuko rurimo gutegura intambara ndetse mu byanditse muri aya masezerano nta na kimwe ubutegetsi bwa Kongo buratangira gukora. Kongo yagombaga gutangiza urugamba rwo guhumbahumba inyeshyamba za FDLR. Ibingibi ndabamenyesha ko rwose ari ibintu bidashoboka. Ntabwo ushobora gutandukanya FARDC na FDLR kuko bamaze kwihuza. FDLR yamaze kujya muri FARDC, babaye igisirikare kimwe ndetse zimwe mu nyeshyamba za FDLR zinjiye mu bakomando bacungera umutekano wa Kisekedi. Ibingibi rero ni ibintu bikomeye cyane kuba watandukanya FDLR na FARDC. Ibi ntabwo bizakunda ndetse Kongo ntabwo izabikora. Nubwo yatangaza ko yabikoze ndetse igakora za operasiyo za nyirarubeshwa, ntabwo yabihumbahumbye FDLR, ahubwo yaba yayikingiye kibaba kuko FDLR zirindani muri FARDC. Iki ngiki kikaba ikimenyetso cya mbere cyerekana yuko aya masezerano ya Washington atazashyirwa mu bikorwa. Mu gihe kandi FDLR izaba ikiri ku butaka bwa Kongo, u Rwanda rwo rwamaze gutangaza ko ingamba zarwo z'ubwirinzi zizagumaho ndetse ko ruzakora ibishoboka byose kugira ngo umutekano warwo ukomeze kuba nta makemwa. Ibintu rero byongeye kuba bibi cyane nyuma y'inama y'abaminisitiri yabereye i Kinshasa, aho inama y'abaminisitiri mu butegetsi bwa Kongo yavuze yuko nyuma y'iminsi 90 u Rwanda nirutavana abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo, nta kabuza ubutegetsi bwa Kongo buzatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko iminsi 90 ihagije kugira ngo u Rwanda rube rwavanye abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo. Ibingibi rero biravugwa mu gihe u Rwanda narwo rusaba ubutegetsi bwa Kongo guhumbahumba FDLR. Amakuru atugeraho akavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushyira igitutu ku butegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bashyire mu ngiro aya masezerano. Gusa biragaragara yuko amasezerano ya Washington ntacyo azageraho.
abikweza ivya politike ndetse bakagendera ku birimo kugaragara ku rubuga rw'imirwano baremeza neza ko aya masezerano yamaze kugonga urukuta. FARDC na FDLR barimo gukorana ndetse igisirikare cya Kongo kirimo kuzana indege nyinshi, kirimo no kuzana abacanshuro bavuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abavuye mu bihugu bya Colombia. Aba bacanshuro bose barimo kugera mu buseruko bwa Kongo kandi umugambi wabo ngo ni ugutangiza intambara yo kwigarurira umujyi wa Goma, kwigarurira Bukavu ndetse ngo bagatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Aba bacanshuro rero biravugwa yuko ubutegetsi bwa Kongo bwabazanye hari mu mugambi ukomeye cyane wo gushotora igihugu cy'u Rwanda, dore yuko Tshisekedi yagiye abitangaza kenshi ko azashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Mu nyandiko yagiye ahagaragara ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ko inama y'abaminisitiri muri Kongo yemeje ko nyuma y'iminsi 90 igisirikare cya Kongo kizatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'aho abategetsi ba Kongo babonye ko bakoze ishyano bakavuga ko bazatera u Rwanda, kandi nyamara amasezerano ya Washington ateganya yuko ibihugu byombi bigomba gukurikiza inzira y'amahoro, ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye kwihakana iyi nyandiko. Bwana Patrick Muyaya Katembwe, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, yavuze ko iyi nyandiko ari fake, ngo ntabwo ari inyandiko y'ukuri. Nyamara amakuru yizewe atangazwa n'abategetsi muri Kongo n'ibimenyesha amakuru byo muri Kongo aremeza ko iyi nyandiko ari iya nyayo, ni inyandiko iri authentique, ni inyandiko ya nyayo rwose y'ubutegetsi bwa Kongo, ahubwo bisamye basandaye babona yuko batangije intambara ku gihugu cy'u Rwanda, kandi nyamara barasinye ku masezerano ya Washington ateganya yuko amahoro agomba kugaruka mu buseruko bwa Kongo, kandi u Rwanda na Kongo ibibazo bigakemurwa mu mahoro. Ubutegetsi bwa Kongo rero bwatangaje intambara ndetse biragaragara yuko Kongo irimo kwitegura intambara. Abigweza ivya politike barabona ko ubushotoranyi bwa Kongo bwaba bugiye gutangira ku gihugu cy'u Rwanda. Mu minsi ishize ubwo u Rwanda rwizihizaga umunsi wo kwibohora, Perezida Kagame yavuze yuko abantu bose bagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda bazabona ishyano. Perezida Kagame yavuze yuko u Rwanda rufite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 2,000 bakajya kuzimya umuriro aho urimo guturuka. Perezida Kagame yaburiye ubutegetsi bwa Kongo avuga yuko barimo gukina n'umuriro. Mu gihe rero ubutegetsi bwa Kongo bukomeje gutangaza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, ndabamenyesha ko imirwano ikomeye yo irimo kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. Minisitiri w'ingabo Gikabombo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze yuko abasirikare benshi ba Kongo barimo gucungera umujyi wa Uvira. Gikabombo yavuze ko FARDC iryamiye amajanja muri kariya gace, kandi Kongo barimo kurwana n'umwanzi mu buryo bukomeye. Abarwanyi ba M23 barimo kurasana n'abasirikare b'u Burundi, ndetse amakuru arimo kongeraho muri kano kanya aremeza neza ko imirwano irimo guca ibintu. Abacanshuro benshi bamaze kugera mu mujyi wa Uvira, ibintu birimo gutera ubwoba cyane abanyagihugu. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 7 hagaragaye imirongo miremire y'abaturage barimo kwerekeza mu bice bitarimo imirwano, aho barimo guhunga uyu mujyi wa Uvira, bigaragara yuko ugiye kuba isibaniro ry'imirwano.